Namavi hari amakuru nagiye mbona amwe bavuga ko Ruhinamavi ishobora kuba yafashwe, abandi bati Ruhinamavi uyu munsi n'ubundi iracyari muri M23 natwe irwaneho nibo bayifite. We kugeza uyu munsi reka duheraho ngaho ubundi bihagaze bite mu busesenguzi bwawe, amakuru ufite nayashya? Nibatareba neza baratakaza rwitsa nkuko na .0 bari bayifite bafite yitwa kwaharira, ngira ngo hano ni muri Irundu. Yego. Bashaka kumanuka ni bari kwa Munyandonyi kugira barebe ko bagera muri centre ya Minembwe, kandi bari bageze mu birometero 3 bya centre ya Minembwe. Yego. Ariko Ruhinamavi bari bayifashe, kandi nabwo bayifashe ninjoro bikozwe nabo bakomando ba FARDC bambara marinette ya ninjoro cyangwa se night vision. Kuko twirwanaho na M kumanywa birirwaga bagenzura Ruhinamavi, bagiye kubona babona mu gitondo FARDC n'abarundi bari Ruhinamavi. Iravuga ati yampaye inka natwe irwana bigenze gute ko Ruhinamavi twaraye tuzi ko nta barundi na FARDC barimo. Barundi na FARDC yari yarasigaye aho ngaho, hari kajorite z'abarundi na FARDC zari zarasigaye aho. Ndashaka kukubwira ko izi kajorite z'abarundi na FARDC zasigaye aha Ruhinamavi M23 natwe irwaneho bamaze iminsi bari gukora operation zo kugenda babatoragura izi kajorite zabuze uko zijyanwa, cyangwa se abarundi na FARDC babuze uko bazikorera bazisigaho. Twirwanaho na M bamenya yuko hari kajorite z'abarundi na FARDC zikihishe Ruhinamavi zisayisha mu dusamba zibwira yuko bene wabo bazaza kubabohora. FARDC rero yahagabye ibitero ninjoro n'abarundi kugira barebe niba babona izo kajorite zabo, ariko cyane cyane komanda secteur wa FARDC wahaguye. Ariko urumva operation bari gukora zo kuza gufata maiti zabo, zo gufata kajorite zabo, cyane cyane uwo mukamanda secteur wa FARDC wahaguye ngo bashaka umurambo we. Na drone zahagabye ibitero mu ijoro. Uyu munsi ku manywa zirongera zahagabye ibitero, ariko siho gusa kuko zahagabye ibitero na za Bidegu, ndetse izi drone zagabye n'ibitero kuri aerodrome ya kiriya kibuga cy'indege cy'Iminembwe n'ibitaro byaho. Ni kiziba ni iki haryo shobora kuba ari kiziba, nabonye bavuga ko ari ikibuga cy'indege cyitiriwe General Michel Rukunda Makanika. Zishobora kuza kurangira zagwitsa nkuku na .0 nabyo bifashwe. Dutanga impamvu y'ibi bitero bya ibitero by'amadrone ya FARDC kuri aerodrome. Uzi impamvu babikoze? Bagakubitwa basubizwa inyuma bageze nko mu birometero biri hagati ya 3 na 5 kugira bafate centre ya Minembwe. Yego. Bagakurwa muri Irundu, bagakurwa kwaharira, bagakurwa na za Ruhinamavi, bagakurwa Bidegu. Kwa kabiri mu ijoro ryo kwa kabiri rishira kuri wa gatatu turaje tubyerekane. Yego. Ariko impamvu y'ibi bitero kuri aerodrome ya Minembwe dore uko iteye Gasaro, bakabakura mu nkengero ya centre ya Minembwe na bya bice navuze. Kugeza ubwo Gakenke yose yamaje gufatwa, ndetse na za Rwitsa nkuko na .0 bikaba bitangiye kuba menace. Abo barwanyi bashobora kubifatanije mbikwereke ngo twirwana hiri kubona umusada w'ingabo z'u Rwanda. Ngo hari indege y'igisirikare cy'u Rwanda iri guhagurukira ku kibuga cy'indege cya Kavumu, ikagenda ikagwa ku kibuga cy'indege cy'Iminembwe itwaye ramforo z'abandi basirikare n'intwaro. Ati iyo ndege yaje inshuro zigera kuri 2, ariko nabonye umunsi bavuga ati noneho ngiyindi yaje uyu munsi, ngo noneho yo ntago yari turutse Kavumu ngiza Minembwe, ngahubwo yari turutse Kamembe Cyangugu, ngirangije ijya Kavumu. Ijya Kavumu iva Kavumu ijya gutanga umusada Minembwe. Urumva ko FARDC iragaragaza ko hari umusada twirwaneho na M23 babonye Minembwe. Ariko babonye ko na FARDC n'abarundi bafite za Sukoyi, bafite amadrone, nubwo ejo bundi zarashwe imwe ikagwa mu kiyaga cya Tanganyika ku nkombe, indi ikagwa hafi ya za Kindu warabyumvishe, kandi izo zose zarashwe zivuye kurasa Minembwe. Hano hakibazwa M23 iriya Sukoyi yafatiye ku kibuga cy'indege cya Goma kitayihagurutsa, ariko urumva ko ifite indege y'intambara yafatanye FARDC n'amahelicopter. Kuba rero hari umusada uri kujya Minembwe uri kujyayo nibyo bakababuze ramforo, niyo mpamvu barashe hari ya aerodrome y'Iminembwe. Uri kumva iyo mpamvu? Nuko nabonye barasa no ku bitaro, nkibaza ibitaro byo babirasiragamo iki. Bari bazi ko hari ingomere zatwirwaneho na M zirimo. Okay, birashoboka cyangwa ntibishoboka. Gusa iyo report ntiturayibona, tuzi ko baharashe, ariko nkubwiye impamvu y'ibyo bitero. Kinshasa yohereje bano bakomando ku bwinshi, ari no bafashe za Ruhinamavi bakoresheje za night vision. Hari n'utundi duce bafataga dushyikije Minembwe bakoresheje night vision kuko operation bazikoraga ninjoro. Ubu rero izi operation M nayo yazitangira gukoresha night vision. Ni muri urwo rwego special forces za M23 natwe irwanaho mu ijoro ryo kuwa kabiri n'ubundi ubwo abarundi na FARDC bateraga Ruhinamavi. Sibyo yasi aksimwe bitwikiriye ijoro tumaje kubona hangaye kwa Rutaganda, Sinayi,
kwa chef Ruberwa bahakuwe, bakurwa kwa Ntagorama bahakuwe, sibyo, bakurwa naho bita ku maresitora. FARDC n'abarundi wazalendo nizo FDLR barahunga birukanka barenga hitwa za Biraro mbiri, barenga amasamba ya za Rwitsa nkuko za Bicumbi. Ijoro rikira kuri uyu munsi wa gatatu tariki ya 24 biza kugera mu gitondo nabwo bakozanyaho gato, ariko birangira twirwaneho ibashushubikanye na M ifata Gakenke yose. Ubwo twavuga ko uyu musozi wa Sinayi hano kwa chef Ruberwa, kwa Ntagorana, ahitwa kwa Rutaganda, aha hose aragenzurwa n'abarwanyi ba M23 natwirwaneho Gakenke yose iragenzurwa n'aba barwanyi. Yego, harya aba FARDC n'abarundi ngo barabona imbaraga zo gufata Ruhinamavi mu bintu biri kubabaho. Mbaza Nedil, wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bukaba buke? Niba ikiri inzozi kuko ubu twakuzaniye ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzaniye ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa by'akarusho no kugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri miliyoni 8 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 2939. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Bakunzi ba Gasaro TV turabaramukije omerere mu mpande zose z'isi, mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Nukuri muri abantu b'ingenzi cyane, ariyo mpamvu natwe tubagezaho amupdate agiye atandukanye. Hamwe na Claude mumaze kumenyera ni mu rugo Philatom. Meze neza Gasa? Meze neza. N'abakunzi ba Gasaro TV tubaye tubasuhuje. N'amahoro? N'amahoro, turashima Uwiteka Imana yaremye isi n'ijoro. Ariko ngorana courage kabisa. Courage utazihoranye se muri iyi si buriya wamara igihe kingana iki? Ugomba kwishakamo ibyishimo nubwo byaba bidahari, ukishakamo courage nubwo zaba zidahari. Yego. Bigufasha kuramba muri iyi si. Buriya nta muntu uhora utekereza cyane, umuntu uhora utekereza ibibazo gusa ngo ntago ajya aramba Gasa. Yego pe. Yego. Reka nihute rero nkubite mbangura bwana Claude, aho nshaka guhera ku makuru ya Ruhinamavi. Hari amakuru nagiye mbona amwe bavuga ko Ruhinamavi ishobora kuba yafashwe, abandi bati Ruhinamavi uyu munsi n'ubundi iracyari muri 23 natwirwaneho nibo bayifite. We kugeza uyu munsi reka duheraho ngaho, ubundi bihagaze bite mu busesenguzi bwawe? Amakuru ufite nayashye kameraho. Ruhinamavi barayifata gute? Ahubwo na Rwitsa nkuko na .0 nibatareba neza barahatakaza. None umbwire ngo nibatareba neza baratakaza Rwitsa nkuko na .0. None umbwire ngo bafashe Ruhinamavi. Yego. Ruhinamavi bigeze kuyigenzura muri bya bitero bari kugaba bashaka gufata centre ya Minembwe. Yego. Bari bayifite bafite ahitwa kwa Harira, ngira ngo hano ni muri Irundu. Yego. Bashaka kumanuka bari kwa Munyandonyi kugira barebe ko bagera muri centre ya Minembwe, kandi bari bageze mu birometero 3 bya centre ya Minembwe. Yego. Ariko Ruhinamavi bari bayifashe, kandi nabwo bayifashe ninjoro bikozwe na bakomando ba FARDC bambara marinette ya ninjoro cyangwa se night vision. Kuko twirwanaho na M kumanywa birirwaga bagenzura Ruhinamavi. Bagiye kubona babona mu gitondo FARDC n'abarundi bari Ruhinamavi. Iravuga ati yampaye inka natwirwana bigenze gute ko Ruhinamavi twaraye tuzi ko nta barundi na FARDC barimo, ariko tukaba tubona mu gitondo bayifashe. Kumbe ni babahibu special force bambara night vision bakora operation za ninjoro, nuko Ruhinamavi bayifashe. Ariko this time ndakubwira ngo barayifata gute? Ahubwo nibatareba neza baratakaza na Rwitsa nkuko na .0. Kandi niko bihagaze. Mbere yo kugira twerekanira uburyo Rwitsa nkuko na .0 bishobora gufatwa kuko nayo nandi makuru mashya, reka dutanga umucyo ku iki cya Ruhinamavi ngo yafashwe ntago yafashwe.
ikintu cyabayeho Ruhini n'amavi ni iki? Mu ijoro ryo kuwa kabiri tariki 23 guhera ku isaha ari 3:30 yego FARDC n'abarundi bongeye kwitwikira ijoro bagaba igitero Ruhini n'amavi. Yego bashobora kuba bari bafite intego yo kuyifata Gasaro, yego ariko amakuru yerekana ko hari umukoroneri wa FARDC komanda secteur wari uyoboye rura rugamba rwa Irundu waguye Ruhini n'amavi, umurambo usigaraho. yego Hari imirambo y'abarundi na FARDC yari yarasigaye aho ngaho. Hari kajorite z'abarundi na FARDC zari zarasigaye aho. Ndashaka kukubwira ko izi kajorite z'abarundi na FARDC zasigaye aha Ruhini n'amavi M23 natwe irwaneho bamaze iminsi bari gukora operation zo kugenda babatoragura. Izi kajorite zabuze uko zijyanwa cyangwa se abarundi na FARDC babuze uko bazikorera bazisigaho. Twirwanaho na M bamenya yuko hari kajorite z'abarundi na FARDC zikihishe Ruhini n'amavi zisayisha mu dusamba zibwira yuko bene wabo bazaza kubabohora. yego FARDC rero yahagabye ibitero nijoro n'abarundi kugira barebe niba babona izo kajorite zabo, ariko cyane cyane komanda secteur wa FARDC wahaguye. Ati rero komanda secteur ni umuntu ukomeye cyane, tugerageze tujye kumuzana. yego Bacakirana na M23 natwe irwana mu ubwo buryo, kuko nayo mw'ibyo bice bya Ruhini n'amavi imaze iminsi iri muri operation zo gukukumba izo kajorite z'abarundi na FARDC. yego Bacakiranye bararwana mu ijoro, ngira ngo no mu gitondo bashobora kuba barwanye cyo kuri wa gatatu tariki 24, ariko FARDC yasubijwe inyuma cyane rwose isubira inyuma yiruka n'abarundi basubira inyuma. Kubw'izo mpamvu Ruhini n'amavi nicyo kibazo gihari. Ntago Ruhini n'amavi igenzurwa na FARDC n'abarundi, iracyagenzurwa natwe irwaneho na M23, ariko urumva operation bari gukora zo kuza gufata amayiti zabo, zo gufata kajoriti zabo, cyane cyane uwo mukamanda secteur wa FARDC wahaguye ngo bashaka umurambo we. Na drone zahagabye ibitero mu ijoro. Uyu munsi ku manywa zirongera zihagaba ibitero, ariko siho gusa kuko zahagabye ibitero na za Bidegu, ndetse izi drone zagabye n'ibitero kuri aerodrome ya kiriya kibuga cy'indege cy'Iminembwe n'ibitaro byaho. Nikiziba niki haryo Shaka kuba ari Kiziba, nabonye bavuga ko ari ikibuga cy'indege cyitiriwe General Michel Rukunda Makanika, uriya hoze ari umugaba mukuru w'abarwanyi batwirwaneho, yego akaza kwicwa na drone za FARDC. Icyo kibuga cy'indege cyitiriwe Rukunda Makanika Michel bakirasheho, bagaba no ku ibitero bya drone ku bitaro, sibyo? Ariko mbere ko tugaragaza noneho izindi operation abarwanyi ba M23 bari gukora muri Gakenke zishobora kuza kurangira zagwitsa nkuku na .0 nabyo bifashwe, dutanga impamvu y'ibi bitero bya ibitero by'amadrone ya FARDC kuri ya aerodrome. Uzi impamvu babikoze? Uzi ko bagabye ibitero mu minsi yashize bakagera mu nkengero za centre ya Minembwe bagamije kuyifata. Ayo makuru twakunze kuyatanga. Bagakubitwa basubizwa inyuma bageze nko mu birometero biri hagati ya 3 na 5 kugira bafate centre ya Minembwe. Yego. Bagakurwa muri Irundu, bagakurwa kwa Harera, bagakurwa na za Ruhini n'amavi, bagakurwa Bidegu. Yego. Bagakurwa no mu kandi gace ka Gakenke. Ubu ngubu dutange n'amakuru mashya, ubu Gakenke yose abarwanyi ba M23 natwe irwanaho barayigenzura. Uyu munsi kuwa gatatu nibwo bayifashe mu buryo bwuzuye muri operation zatangiye n'ubundi nijoro, nanone mu masaha ya nijoro. Ubwo hari kuwa kabiri mu ijoro ryo kuwa kabiri rishira kuri wa gatatu turaje tubyerekane. Ariko impamvu y'ibi bitero kuri aerodrome ya Minembwe dore uko iteye Gasaro, muri ibyo bitero bagabaga bashaka gufata centre ya Minembwe ariko bagasubizwa inyuma. Mu by'ukuri Minembwe bameze nk'aho bari kuyikozaho imitwe y'intoki. Centre ya Minembwe bari kuyikozaho imitwe y'intoki, ariko batangazwa no kubona ubwo hari haburaga gato ngo bafate centre ya Minembwe, twirwaneho na M23 bongeye kubabyukana bakabakura mu nkengero ya centre ya Minembwe na bya bice navuze, kugeza ubwo Gakenke yose yamaje gufatwa, ndetse na za Rwitsa nkuko na .0 bikaba bitangiye kuba menace. Aba barwanyi bashobora kubifata, ndaje mbikwereke. Hano rero bahise batangira kuvuga FARDC ngo bamenya amakuru ko kugira twirwaneho na M23 babakumire badafata centre ya Minembwe babambure n'ibyo bice, ngo twirwana iri kubona umusada w'ingabo z'u Rwanda. Ngo hari indege y'igisirikare cy'u Rwanda iri guhagurukira ku kibuga cy'indege cya Kavumu, ikagenda ikagwa ku kibuga cy'indege cy'Iminembwe itwaye ramforo z'abandi basirikare n'intwaro. Ati iyo ndege yaje inshuro zigera kuri 2, ariko nabonye umunsi bavuga ati noneho ngiyindi yaje uyu munsi, ngo noneho yo ntago yari turutse Kavumu,
ngiza Minembwe ngahubwo yaruturutse Kamembe Cyangugu ngirangije ijya Kavumu ijya Kavumu iva Kavumu ijya gutanga umusada Minembwe. Urumva ko FARDC iragaragaza ko hari umusada twirwaneho na M23 babonye Minembwe, ariko uyu musada bakawitirira ingabo z'u Rwanda ng'indege y'igisirikare cy'u Rwanda yazanye umusada uri guturuka Kavumu ujya Minembwe. Noneho nabonye bazanye umunsi nguri guturuka Kamembe uza Kavumu ujya Minembwe. Ibi rero reka maze nabivugeho gato. Kinshasa na Gitega, Burundi na Kongo bakomeza kugaragaza ko u Rwanda ari rwo rwateye Kongo, ubwo ngo ni ingabo z'u Rwanda ziri kurwana muri Kongo ziri gufasha twirwaneho na M23. Niyo mpamvu no gutakaza centre ya Minembwe ntibayigeremo bagakurwa no mu ibyo bice bindi bikikije centre ya Minembwe, bo barakomeza kugendera ku uwo mujyo wabo ngo ni ramforo z'igisirikare cy'u Rwanda. Ariko gasareka nkubaza, ntago uziko M23 yafashe za helicopter z'intambara mu mujyi wa Goma? Yego ndabizi. Kuri kiriya kibuga cy'indege cya Goma na helicopter wahabonye? Yego. Nta Sukhoi se wigeze kuhabona? N'ibikoresho byinshi bitandukanye. Ahubwo ndibaza impamvu ira Sukhoi twirwaneho na M23 barataratangira kubikoresha. Kuko ira Sukhoi ifatirwa ku kibuga cy'indege cya Goma. Yego. Numvisha amakuru ko bari kuyisanasana, ariko kugeza ubu ntago M23 irayihagurutsa ngije kurwana urugamba rwo mu kirere. Ko twabonye ko na FARDC n'abarundi bafite za Sukhoi, bafite amadrone, nubwo ejo bundi zarashwe imwe ikagwa mu kiyaga cya Tanganyika ku nkombe, indi ikagwa hafi ya za Kindu warabyumvishe, kandi izo zose zarashwe zivuye kurasa Minembwe. Hano hakibazwa M23 iriya Sukhoi yafatiye ku kibuga cy'indege cya Goma kitayihagurutsa, ariko urumva ko ifite indege y'intambara yafatanye FARDC n'amahelicopter. Yego. Kuba rero hari umusada uri kujya Minembwe, uri kujyayo nibyo, ariko ntago ari ingabo z'u Rwanda ziri gutanga uwo musada, ni M iri gutanga uwo musada Minembwe kuko nayo ifite izo ndege. Ubwo rero bakavuga bati rero twamenye ko uyu musada uri guturuka ku kibuga cy'indege cya Kavumu kazi Minembwe, reka tubombarde kino kibuga cy'indege cyitiriwe Michel Rukunda Makanika, kugira ngo uwo musada uturuka Kavumu indege ihaturuka itabona higwa hano Minembwe izanye undi musada, noneho twirwaneho na M23 ngo bakababuza umusada, bakababuza ramforo. Niyo mpamvu barashe hari ya aerodrome y'Minembwe. Uri kumva iyo mpamvu? Yego. Nuko nabonye barasa no ku bitaro, nkibaza ibitaro byo babirasiragamo iki? Bari bazi ko hari inkomere za twirwaneho na M zirimo. Okay, birashoboka cyangwa ntibishoboka? Gusa iyo report ntiturayibona, tuzi ko baharashe, ariko nkubwiye impamvu y'ibyo bitero. Yego. Harya ngo Ruhinamavi byayo sinabivuze? Yego wabivuze. Reka nguhe plan rero uko iteye. Nkwereka ibitera abarwanyi bari kugaba b'intare za Sarambwe n'Amadubu twirwaneho na M, harimo nabo ibyo bari gukora nijoro bambaye vision night, ndangwa se night vision. Sorry. Yego. Kandi night vision nakubwiye ko aba bakomando ba FARDC bo muri Hibu ari byo bakoreshaga, bakitwikira ijoro bakaza bagafata za Ruhinamavi bakoresheje night vision. Abakomando nibo bazikoresha cyane. Yego. Kinshasa yohereje bano bakomando ku bwinshi ari no bafashe za Ruhinamavi bakoresheje za night vision. Yego. Hari n'utundi duce bafataga dukikije Minembwe bakoresheje night vision kuko operation bazikoraga nijoro. Ubu rero izi operation M nayo itangira gukoresha ama night vision. Yego. Ni muri urwo rwego ubu ngubu agace ka Gakenke kose kabohowe. Gakenke yose ubiragenzurwa na twirwaneho na M23. Byatangiye gute rero? Special forces za M23 na twirwaneho mu ijoro ryo kuwa kabiri n'ubundi ubwo abarundi na FARDC bateraga Ruhinamavi, sibyo yasi aksimwe bitwikiriye ijoro. M na twirwaneho nabo bitwikiriye ijoro, babagabaho igitero ku yindi axe. Ni axe ya Gakenke rero. Yego. Kuko amakuru ari kunyereka ko kugeza ubu Gasaro, ubu ndagira nkubwire ko FARDC n'abarundi bari bafite ibirindiro ahitwa kwa Rutaganda bahakuwe. Yego. Bari bafite ibirindiro ahitwa Sinayi, umusozi wa Sinayi wakomeje kumva bahakuwe. Bari bafite ibirindiro ahitwa kwa Shefu Ruberwa bahakuwe. Tumaje kubona hangaye 3 kwa Rutaganda, Sinayi, kwa Shefu Ruberwa bahakuwe. Bakurwa kwa Ntagorama bahakuwe, sibyo? Bakurwa naho bita ku maresitora. FARDC n'abarundi wazalendo nizo FDLR barahunga birukanka barenga hitwa za Biraro mbiri. Barenga amasamba ya za Rwitsa nkuko za Bicumbi, baragenda bafungira points. Urumva abantu bari bavuye. Yego. Ibi rero byahise bituma twirwaneho na M23 bahita bagenzura Gakenke yose. FARDC n'abarundi rero urumva bari kwiruka bahungira he? Barenze Biraro mbiri. Iyo mu mashyamba ya za Rwitsa nkuko. Yego. Iyo mu mashyamba ya za Bicumbi niyo misozi ya Bicumbi. Baragenda bagera points rero bahunga baturutse kuri uyu muriro twirwaneho na M babakijeho mu masaha y'ijoro ku wa kabiri tariki ya 23
ijoro ricira kuri uyu munsi wa gatatu tariki ya 24 biza kugera mu gitondo nabwo bakozanyaho gato ariko birangira twirwaneho ibashushubikanye na M ifata Gakenke yose. Ubwo twavuga ko uyu musozi wa Sinayi hano kwa Chef Ruberwa kwa Ntagorana ahitwa kwa Rutaganda aha hose haragenzurwa n'abarwanyi ba M23 natwirwaneho Gakenke yose iragenzurwa n'aba barwanyi. Yego harya aba FARDC n'abarundi ngo barabona imbaraga zo gufata Ruhinamavi mu bintu biri kubabaho. Tujye tuvugisha ukuri, biriya bice rero ni bigari, buriya bashobora gucengera bakagaba n'igitero Ruhinamavi, ibyo nta gitangaza kirimo, ni bigari rwose ntabwo umuntu yabura hamenera ngo agutere. Ariko ntibayigenzura, nkwereka ko na Ruhinamavi yose biri kugenzurwa na M23 natwirwaneho. Ariko ku rundi ruhande FARDC n'abarundi bakiruka. Yego duko mu rusyo dukome n'ingasire, abavugaga ko twirwaneho na M bari kugenzura .0 ntago barayigenzura, ntago barayigeramo, ariko bigaragara ko ariyo gahunda kandi biri mu nzira, kuko abarundi na FARDC bahunze baturuka muri Gakenke mu bice nkubwira, bigatuma twirwaneho na M23 bagenzura Gakenke yose. FARDC n'abarundi rero bari kwirukira hewe uko wabyumvishe. Siyo ngiyo uzabiraro mbiri baharenga mu masamba za Rwitsankuku za Bicumbi. Nese ugira ngo umuntu wahungiye Rwitsankuku burya bakuwe he? Abakuwe kuri buriya agace uri guhungiramo uwo muhanganye niko aza gusatiriramo. Yego bankuye hano reka mpungire hariya, kandi aho uhungiye ni icyerekezo cyaho wari uri kurwanira. Uwo muhanganye rero yafite gahunda yo gukomeza agusanga no muri ako gace. Twabonye ko principe za M23 natwirwaneho ngo nugusanga ibitera aho bituruka, ariko ndakubwiza ukuri ko iki cyerekezo bakuwemo cya Gakenke ni M natwirwaneho bashaka kwerekeza za .0, ariko .0 ntibarahagera. Kuki bataragera .0 rero Gasaro? Kuki bataragera .0 M kuki taragera .0? Ntago M yagera .0 itarafata biraro mbiri. Ntago M yagera .0 itarafata ari amayira cyangwa se ziranzira zijya za Gipupu. Yego ntago M yafata .0 sibyo? Yego itarafata na Rwitsankuku bwayo ndetse ngifate na za Bicumbi. Ku rundi ruhande hari axe kuri Karongi cyane cyane hano bita kwa Rubemba naho nibarahafata. Ubwo rero kugira ufate .0 bisaba kuba wafashe izi nzira zijya Gipupu, bafashe hano za Rwitsankuku n'imisozi irangamiye Rwitsankuku, bafashe za Bicumbi, imisozi ya za Bicumbi n'amashyamba yaho, ufate nanga kwa Rubemba hano kuri axe ya Karongi, ndetse n'ahandi bita kwa Ngurube naho ntibarahafata. Kwa Ngurube ubwo rero hose mu 23 natwirwaneho ntibarahafata, kubwizo mpamvu ntago .0 irafatwa. Ariko .0 mu kaga kuko bano barwanyi bari guturuka kuri axe ya Gakenke n'ahandi bari kwerekeza, bari gufata icyerekezo cya .0. Mbaza Nedil, wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bukaba buke? Nibikira inzozi kuko ubu twakuzaniye ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzaniye ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa, by'akarusho no kugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri $8,000,000 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 2939. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera, harimo mu mujyi, ku mazi no mu masantre.
wowe duhamagare wihitiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe guhera kuri 3,500,000 kuzamura urabona ikibanza cyiza kandi witiyemo uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. By'akarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi wihitiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate, gutuza heza.